Ateneo de Cebu Magis Eagles makigsangka sa UV Baby Lancers ato sa semifinals sa high school division sa CISAFI Basketball. Sila Kapuyan sa Balitang Sports. Sugda na karong hapon ang semifinal sa high school basketball sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kung CISAFE. Ang defending champion Sacred Heart School Ateneo de Cebu Magis Eagles makigbatok sa University of the Visayas Baby Lancers karong alas 5:15 sa hapon sa Cebu Coliseum. Sundan kini sa duwa sa College Division, tali sa University of San Carlos Warriors, batok sa Cebu Institute of Technology University Wildcats. Ang Wildcats kansang paglaom nga makasud sa semifinals, buhi pa human nila pildiha ang University of Cebu Webmasters ni adtong Domingo makikumbati sa number 1 team nga Warriors. Ang mga duwa sa CISAFE Basketball makita live sa cisafe.sunstar.com.ph/live. Leia Kapuyan sa Balitang Sports.